Woi, nge-subscribe can lamun can cekek sekwai. Oh, di pos usaha sawah enggak busing ketimbang babaturan. Gon. Dang. Disapa balik nyapa balik. Ateng, ayo lu balik. Kemana? Mancing. Beli casing. Mancing. Mancing mana? Ayo orang mancing. Geran. Beberapa kali aing yuk mancing. Saya lah itu lah. Duit aja budak tuh, budak rame. Ayo. Mancing. Anak muda emang ngese. Terus lah, itu be. Bisa bawa oret anu. Nak mancing, nak beli casing di mana? Wah, budak tuh kaget tuh kok. Para nama Allah resep beron. Coba jantung aing ke lagang bayo. Aing coblok sia. Kemana? Casing. Beli casingnya. Ayo bati di dia. Woi. Oh, ini kemana tuh? Gon beli casingnya. Mancing. Oh, mancing ngomong atuh di tadi. Mancing ayo. Lo bati di dia. Oh, kemana ini? Kemana? Mana coba nyala. Ayo. Mana ini negara yo? Mana umpan atuh? Gon, enggak atuh. Emang umpan. Kurangan teh. Ada ka dia kan? Dia atuh budeuk. Ih, kan. Mana lauk na? Dia tegar nanti bangkan angkat. Siapa menang dia? Woi, babon to, woi. Wajing. Woi. Woi. Menang anjing. Atuh kan aing teh gina. Hiu ieu mah hiunya. Aing bu. Maaf we ku ieu. Lega, cabut. Cabut dah. Lu main jeung dahar dua poe. Oh, kira. Cabut tuh geran. Hiji. Wah, ini sama ih. Anak apa? Mana anak kampung ban? Mana parabna? Umpan mana? Asilan tuh. Cuma teh parab. Lokalnya tah. Paus. Aing buyur. Mana paus teh kamet sih? Ya iya. Main, Gon, eta main, Gon. Oh, 7 bulan. Oh, 7 bulan lumayan 7 bulan. Oh, sapoe. 7 bulan. Selamat lah. Kita benang buka. Jam 5, jam 2. Dua, goblok. Budak sih. Ya, nanti dia ya. Tah, we jiu pancingan deui ai. Eren. Mau kemana? Tadi tuh nyamperkan budak anyar. Orang mana? Ayo kebakaran. Budak anyar. Budak anyar. Orang mana? Orang Cicayur. Tenjo. Cicayur. Cicaka mana ke dirinya? Cicayur. Biasain ayo. Naon tadi? Rasain non. Cicayur. Budak anyar. Cicayur. Oh, budak anyar. Saya asam. Di itu Cicayur. Cayur. Tahu sih lah itu. Tahu. Assalamualaikum. Salam. Nah, dong. Di itu budak menang. Oh, kenang. Kenang ka dia. Kita nyamperkan dah kan dia ulin. Oh, iya. Bete bu yang nama ini dia bala. Mana kayu? Tadi tuh Be, yang budak mancing. Mana mancing? Ayo. Ayo. Buruan. Tadi ya, naik motor. Iya, harus. Dari ini ya. Oh, itu kan mancing. Salam. Tadi nunggu geruan, jamannya mana ya? Tuh. Kenaan emang kenaan. Ya, ieu agi ieu culina ero can di ieu koslet. Kurang ieu, kurang kan? Cicing atuh, kok kaleman lah. Iya, itu budak anyar Kak. Oh, iya orang Cicayur. Orang Cicayur lah. Oh, emang. Asam. Menang ilu iya tah. Cicayur. Ayo. Ayo. Eta be orang ya. Ayo boleh kasih enggak? Ayo, saya kan dari boleh kasih. Mancing. Oh, mancing. Ayo. Oh, mancing. Tadi udah kasih menang 7. Ya kan lu jalan Mana lauknya mana? 17. Masya Allah, ini lauk. Iya, kan? Nyaho. Baik. Coba jasa setan ayo lah, budak lah. Yuk. Emang enggak? Ayo. Kena naon sia. Masya Allah, Mas. Gimana weh?
Iya. Empang aing di pancingan. Iya man, empang man. Ngomong naon sih ya? Ngomong naon di? Lauk aing beak pancingan di sia. Naon mereka sing? Ayo toh. Budeg. Lepaskan eta belum lepaskan. Lepaskan. Halo, aing di pancing. Kalau kita bola 2 tuh. Gas naik. Bisa Baik. Empang aing di pancingan. Naik. Kemana? Balik. Balik. Balik kasing. Ayo tuh lah berangkat. Wah. Balik mos ya. Udah yang bahaya, ayo. Oh, itu lah.